Jammi kisinon mi salmini o aray ko windande ko mi yika page bela baɗo wondema ballal ngal américain ɓe woni wallude aduna heddiɗo ɗum no tawa enen guinéen ɓe ɗo gandi pays ji Bush no fonti juuɗe no habbi ballal pays ɓurɗo aduna Allah on fo ñamade ɓurɗo aduna Allah on fo rondagol ko wiyete ñamale hino uditi hunduko fonti juuɗe no habbi ballal on pays. Donald Trump non o ari wondema kanko o balle walli fenande kanko ala e ɗum institution ji mawɗi aduna yankoji sincaɗi ko ittina américain ɓe ɓen e laamateri amérique ndin jawdi jonna feneyamɓe yimɓe fussaqiɓe ɓe nafa hunde aduna Allah on. Donald Trump o kanko nono ɗon ande kadi waɗataɗe ɗe balɗe ɗo kadi o yini Ukraine alaji hare ko ɓe on naɓude ton ko hande kadi ɓe naɓata e wonon source on ko de Lancet de Lancet wo ko ɓe holli d'ici 2030 million sappo e nayyi 14 million wonki mayay sabu America haɗi wallude jama mi anda aray ko ene ko ngal ballal ɗon wurni on 14 million ene ngal ballal même Amerique ko woni arde est ce que min miɗo yide ɗum est ce que ɗum no battinde gurdanga ɗum no battini min e gurdanga gasa hara no battini hara min mi anda si tawi no battini yo fo ma yo awa si tawi ballal américain ɓe ɓen ko ɓe woni wallitade sengo lekkele e sengo hiwatiri e sengo piiji pus aduna yankoji si tawi ɗum no tawa ko wurnimmi yo fo mayo sabuna Amérique ko leydi ɓurdi ñawlade leyɗe ɗen fof le pays le plus endetté ko honno ɓe jogiiɓe ñamale wawatala wallude min fino mi wuura mi sorto e ɓilla e tampere ko fetingol men ko gonga wona ka ko fenade mo beyo gollu kam mo beyo daro golla kam ko foppuɗo e beyo immo onon diaspora mo beyo addu tracteur wal soode occasion je moƴƴi addon mo be mo yo garo gongal kam si ndungu hewti ɗaɓɓe mécanicien jo technicien jo ɗaɓɓon chauffeur yo fof natuka ladde yo buruji ɗin yo dunki foppo jase yo golle yo ñamete liibu yo conservation ji darne yo heege dogu yo harande ɓaɗo ɗum wopi yo foppo walo maya si tawi ko Amérique woni wurnuden fo maye et yo le coût des aides américains pourrait provoquer 14 millions de morts en plus d'ici à 2030 awa mere wari on nde habbiɗa ñawliɗo rondiɗo ɓilla ɓurɗo adna fof ñamale tedduɗe tawi ko on ɗon habbiɗa fiya wuru walo maya aray ko ɗum bandiraɓe yo jamma on immo wakkilo onon wonirɓe Europe komi mari komi yeeto mo beyo ɗaɓɓu occasion wal moƴƴal goɗɗo no ɗo mo wondi e gongal duuɓi 15 ɓe wondi on RCL makko ɗen ka wali ɗo si loppike ɗo joni ngal ɗo ɗum ɗo tuyoni ko rema ndare ɗeɗo si yehi arrivé goto ko moƴƴinanaɗo kadi visa Amérique wiya yo yahu o inni Amérique o daari o tawi ka nene makko kanko tu woni gorko o kanko le woni tolajo inno yahata nokku sali jawaja makko en fof no yaasi no falanomo naɓude mi fof nokku mi yaata himo ɗo kono hitande feƴƴali nde o mankini wulure saku maro wulure mi wi e ngalen ko 250 mona yede o heɓɓay ko fanɗi o 250 millions kas harale ɗum koko remani hoore makko ko remani yimɓe ɗum naadi mbuɗi kam wowlaka himo ɗo e galleji makko e rewɓe makko e ɓiɓɓe makko gonga makko sa ari a salmini si jongalle nototoma ɗon ko kanko ele ko ɗo kanko ko Amérique makko woni ɗo sare ɓoyɗo aray ɗaɓɓe tracteur je addo
goɗɗo kadi no ɗo mo wondo ɗon Allemagne ton momi ƴetti exemple ji mawɗi e mum Abdourahim exemple ji molanaɗi nde woɓɓe mon no iwi ton no ari jooɗi ɗo e ñamugol cewɗa koye ardi koy kanko il n'a jamais fait ça si o arti lagine ɗo yer ko wonata kon o gollay ko ñamata ko ɗi o ardi ɗin no wodi kadi waɗe arana puydan e paaya neebi ko addi gonga ngo ɗo ari o regligal ha moƴƴininimo ka ladde mo jasude mari wugay ɗum ndokko mo mari piyay ɗum maaro matériel ji dolle mo soodi remugol hewtitun acciti Allemagne o ari himo gollude o mooɓa maaro o naada wimo yaha kadi hatta aduna continue a yaadu ka maɓɓe ɗo maaro si fala o yeeye saku maaro 500 000 s'en fout de ça Conakry men fotti mi yiyata o ko Allemagne wi himo e mabbanaaru imo ƴanta mbuuɗi min ni subhanallah o tigi buyɗama no jooɗi e boutique um fus ala heɓade si remugo hewde ara rema Conakry mo ɗaɓɓi mabbanaaru ko itta dépense ɓe nguure 500 000 par jour o nanngayno ɗin fewndon saa 2020 e siɓɓe kono Allah ko waɗata kon tawi ko miñam makko woni gére de programme ji ɗi nga on waali feƴƴini kono e ngayimo ɗo o régli tracteur o ngayiɓe ka burure ɓe remude ɗaɓɓe tracteur je occasion je moƴƴuɗe Europe ton addo ngaron ka mum ñande wonɗon prévoir on yiyon ko honɗum kadi ɗum wawi jonnude sikkude wondema mbuuɗi alaga on famali on famay noon ɗum andi pellet ko maccanga ko jokkuɗo l'airport na heta awa ɗo siɗo mari tracteur wal moƴƴal on mari technicien ɓe kelɗuɓe ko jawdi on remay ha ɓernde mo welto remano yimɓe ɗaɓɓon laberdaji ko piya maaro o mari feere ton occasion wa'ir ɗum maaro foppuɗa ɓon addo joɗagol ɗo habbowo aide Amérique il faut may so tawi ko onon Amérique wurni africain fop yo waalo ma par ce que min ala droit ñamugol tammaru ko mi wi contribuable américaine ko américain contribuata doit kala wurnude hay tamaru koko doit wurnude américain e ɓiɓɓe américain min simiɗo faala min e leydi andin e laamiɓe leydi andi men kadi min gollu fiyo min wuuri point final aray ko ɗum marno komi holla o bandiraɓe bonsoir on travaille même pas travaille yatuɗo yafaroji buruji no waali latuɗo ya e ɓeɗo ko ɗo jooɗi en kono mi wondiri Kamil 200 millions bonnataji makko de e onon jooɗi ɓe Europe e Amérique si goɗɗo landike o nini $20,000 habbotala duuɓi ɗiɗi taw mi golla mi économise a duuɓi ɗiɗi on golla kanko ni a landike mo 200 millions frangine en o pooɗa e kees o inna ino ɗi ma o waɗa e chèque o inna yaw yaltina jooɗiɗo ɗo no golla o ala ɗiɗi tati ko remugol woni maaro remata remana yimɓe timbi Madina no waali Dalaba no waali kollaɗe maali yemberen ka pompiteri moƴƴata hayye kaaƴe awa fecca fetere ukka pomme de terre nde fuɗa e jama on no weela ino habbi wo aide américain pour vivre va tous mourir voilà aray ko ɗum onon jooɗiɓe ton tracteur on ko lekki soode ɗum addon ɗaɓɓe occasion je hewta 10 000 €, yangane ɗum moƴƴal laaɓungal etto ɗon ha ngal naata Guinée ngal hewta ka mon si tawi on ala fewno ngolde itton pine yaltino pineje ɗen fof solonɗe ɗaɓɓon ka maronɗe ngi wengo ɗon waɗon ɗumaji ɗin fop yontere kala yo ngal huɓɓina nger roode moƴa ande arɗon falɗon ngolde o subhanallah tawa ko mere jokkuɗon gollal ngol porto ko fenade ko tawa ko puyda ɗoɓe ɗo e ɗodi yurɓe Europe no ɗo nini yurɓe Allemagne accutuɓe golle woye mum toon no ari ɗo ɓe wadde business money aray ɗum yakka seede mum so ganda ɗum kadi no ga mi andini o minnata noon yon ɗaɓɓu jonnon goɗɗo de jamais jama on gerade sukaɓe ɓe ganda ko faala ko génération couche
goɗɗo fiima ko darnatamo waɗa mo ni nokku ngotu, goɗɗo fiima ko moɗinta ɗengal makko, min minnata goɗɗo e ƴettu jawdi mum jonna ɓe. E kadi ɓe waɗata ɗum ɓen ko ɓen ɓuri ñolde, ɓuri bonde, ko ɓe woni ka wudere debbo liiliwoo ɓe daroto haa ɓe annda ko mbo liili nde. Mbuuɗu ko ɓe heɓi o ko jiidira ñaamata, peewal mbuuɗu ko ɓe heɓi o ko muncite lancite, ɓe ala vision haa e hunde, ay ko fiimata yarata tana mon o fof ko jiidira. Si fii goɗɗo fiimata yarata ƴetti jawdi ma jonni on a gaynaali ko rewɓe ñaamata fop, gooto sinamo Allah dandi daɗata beere, daɗa simme, daɗa dorogu, daɗa rewɓe ha are barkino woddey sinaɗo wawa wonde. Aray ko ɗum are remen sode machine ji ɗi banta onon wonɓe Europe ɓen mi woni jeejude par ce que ɗon tampi mi yiɗa arto guine tampon. Madina na solution mo be mo yo heɓu tracteur wal o kese ɗen no satti occasion wal moƴƴa gasa son sodingal ton hangal hewta lagine ɓurata 10 000 euros ma 12 000 euros ha hettongal yangane ɗum addongal garon ettoɗon heɓon kerije ɗen erso on wagon ɓawo on foppu garon ka mon on yehi ha giɗo fulɓe conseil no men ñande go haray ko ɗum mi acciti o yandi connexion woy ɗuma mi jogi. Aide-moi à avoir un domaine, je vais me lancer dans l'agriculture. C'est comme Maro Arga. Nous donnons l'aide de 200 000 hectares, mais lui, Intama. Il 200 000 hectares. 5 hectares, 1 million. 5 hectares non avec Gandal. Arana no jokira gano. Andiga ko birdi jamano remirde. Arugol jasa wicca Maro. Ça sert à rien. Tampere du jamon no sali technique ele da way do 3 hectares jasa ha moƴƴa ersa ha moƴƴa wada nyolu e mum ha yona fuufa mara konda demi saku goy holiye ya wiccu saku jowi ko demi saku fuufata da sottina kon ara awa ha moƴƴa accita yiya maro ko yaltata don arana birdi kono jama yiɗa ɗe golle wono yanginato famay ele ɓe wonɓe addude ñaamen ko noon ɓe on remirde fuufugol maaro konko fuufugol c'est pas cadeau non siɗa mari tracteur a heɓay ko jonne kono noon a remanayi on tigi point mbar na cadeau de o tigi jonnima hectare sappo remanamo hectare ɗiɗi ko fu arde ɗo mi jonni hectare sappo a wayno ɗo reme hikka rema non lando 2 hectares ko fof no rema hectare sappo fiima an remanala min hectare ɗiɗi min jooma leydi jonnuɗoma leydi mum non kadi no moƴƴi ka kono yeeyede kono ko petoy hectare o hectare tawa faroji labaɗi tawa ɗum fof no yiidi kono tawa keeroy kaari andi kono fuutan nder on way non fof ko musidalji jeyi koko innora ko mawɗo gorko jeyi ɓiɓɓe tanira fof e jatira mo be geɓum munnoy ɗum andi wela fi yeeygol leydi enen fuuta on mi anda bas koto kamɓe ko honno ɗum ɗo woniri ɗon yeeyirde o dolle leydi ɗum ɗo mi ronko faamude programme ji maɓɓe ɗi kono enen fuuta ga wela fi par ce que fof koko hawta aray ko ɗum onon jaspo soode tracteur adɗo mbuuɗi noye mum heɓay mbuuɗi wallahi heɓay mbuuɗi kasa on doga e iwon Europe tawan ko puyda ka rewɓe laami on iway ka rewɓe laami on aron jombon nayo laamo ɗon ɓe kadi hakkunde on par ce que on naaday ko ñaamete ñaamen on haray no timmitis si tawi on yennata on piyata ñaamen on no woodi rewɓe ɓeyata giggol no woodi c'est l'élevage que je vais moi ɗum ɗon miɗo mari expérience élevage des chèvres et des moutons ɗum ɗon kala faala ɗum ɗon yo ɗaɓɓiran feere kono fi demal botardirma on Ilias
fi demal on ta goto rabbiran ɗum feere duuɓi 5 taw 5 ans ɓawo hikka ɗum wiyen 2030 amma fi newgol ngol ɗum ɗon neeɓi meɗen e mum surtout beyi on ɗum ɗon on a une grande idée sur ça ko non sa ala 50 millions walidi min taw noddan ɗaɓɓirami feere fo 50 millions minimum ma 100 millions siɗa fala kadi mi yahay mi kippa kulaji ɗi moƴƴini avec modernité waɗa woyndu moderne ka ndiyan heɓo siidi darna toon samuru ngotu ka waɗete ɗon ɗaɓɓen kippowo ɗaɓɓen awdiji moƴƴi haldon ko jeli jonnatamo sakka fende moi nyawnden moƴƴa kippe nokku on ɗahe on tuma gasa yiyay ko nun Allah waɗantama ko yaawi avoir la race ko ɗo mi waɗi erreur ɗo billahi miɗo waɗi erreur ko erreur on feƴƴi ɗo mi anditi c'est un pire erreur mi waɗi miɗo mari kuli woye métis la ilaha illallah kuli métis on sa yi koye tun kokoye fiddi kokoye kelli kon haka men tappi koye mi jooɗi min ni la ilaha illallah en mba haray woɓɓe no faala sifa koye ko wadda e kula mum min tappi koye fof ñande wotere simi iwi ton par ce que koye tenen mi ton koye dimanche min yeeyi min ɓuƴƴi koye fof makka mi andi to hirnditila min ni la ilaha hayso 1,500,000 mi waɗno koye ɗo jama fiyo soodu waɗa ka kulaji mum fiyo ɓe heɓu métissage c'était très efficace e diwigol tappay koye ɗo habboyo fi donki ngaro kono fi yeeso mi waɗata mara audio e kuliwoy moƴƴoy no yalta ton moƴƴoy kono noon na gratos de ko kals moni si allahu jaɓi hande kadi kala kuliwo heɓa koye ton si koye fiddini men min waɗay koye ɓoggol par ce que koye soñji deyɗi moƴƴa on tuma min dara son tawi woodi mon jokkuɓe on projet ji non faala moƴƴoy ko wallitora ton min yeeya on ndin si few ko simi wanno ɗum ɗon bette woni koye marsali on tuma noon min ɓuƴa koy kono kaka min gayni koye ɓuƴude idée o ngari taari gollal ngal o tigi waɗi ɗo wawno gore woy tun kadi laba koye Bashir donne-moi toi tu aimes trop l'argent ay miɗo jooɗi ɗo sare ɓoyɗo ɓe gurande no laabe parce que j'ai laissé l'argent là-bas no woodi hande ko marsata ɓawɗi mbuɗi aimer l'argent toi tu aimes pas l'argent yo sowdu tracteur ara arde ngam hollama on no moƴƴinirta mbuɗi sowde tracteur ila ko arata ara comme chauffeur si Allah jaɓi komi apprenti molnaɗo yetton ɗo bientôt ko arata haray komi chauffeur sodugol kesal jonnanmi ara e kalsinati mbuuɗi pay koyno ɗo ɓe jogi tafewal ɗo ɗe endiyenje billahi wallahi miɗo yiɓe no gera goɗɗo ko de 9h à 2h jemma pay ko koyno rem ɗe mo heɓi feere kesum ɗum no moƴƴi min numa de 9h bimbi à 2h du matin sa yi jayru ko koye pay ko yoni yasude a tamba e hoore ɓe jogi hay peti oy tasi koye joɗike ka jullere koye taɗo koye koye daro ko oɗano ronkano cippoɗano ƴawa fara no no ɓeno golde mbuɗi e hectare 500.000 ara ko jasugol tan jasugol simple jasa ersa ko jellu 700.000 ɓurɓe hoyde ɓen 700.000 c'est trop e ɓuri kon ɗe consommata ɗen 20 litres ɗe jasa e 4 hectares 4 hectares ara ko jasugol ngol 500.000 fois 4 jelɗo ɗum ko jellu bandiraɓe 2 millions itta 20 litres 240 mi lutta jellu e 1,760,000 elengal jasay ɗum mana ñalla mana siko jasayr so 700.000 nambuɗi samagal ɗum kadi ara gaynire mangol wore ma remi fala 30 hectares pour toi 40 hectares waɗa ñolu on ha moƴƴa habboɗa ko Allah waɗata sode tracteur on Europe jonni on feere waɗi o heɓa e mbuɗi wallahi sode occasion je moƴƴe laaɓude aɗo nani tawa jaka on puyɗino on wura e ɗo ara ɗon teddi
nafo ore mon nafo jama are ko dum mar ko molno mi acciti on jara he